tu te in sawa in chibai kabu ka chewo Chhartea kania he ka channel min lo clear saka min lo subscribe sak tu song song te in sawa ya chunga lom thu ka saya la subscribe lo ten khongai taka he ka channel hi min lo subscribe sak zel turin kang yan chu ani longkai district thu thar om te lo khia zung zung thaina turin notification bell kha min lo ngai poimo sakla ola ilo da to nia ole winnia hian covid-19 Shrilang mek chungchanga longkai district din hun tharlam ber ngai tha anga chumi ba ka chuan district chung thu thar om te kan ngai tha ho don bok ani ole tuna chuan covid-19 Shrilang mek ka longkai district din hun tharlam ber hetiang hian ilo ngai thang o Tunden muna COVID silang mek awanga government quarantine facility le home quarantine akhung san mek le COVID-19 positive enkol mek zat voin kaidar nga thang khan mi za samruk le panni ania anjinga mi somriat le pakua chu facility quarantine in mi somsari le pathum chu home quarantine anni voin khan state pona tanga lo thenbel mi pakhat awma tourist lo cha dalu ngal ania Nimina district hospital Longtlaya rapid antigen test atanga COVID-19 positive mu chu atharami panni mi pale mi chia ta chu Longtlai COVID care center ada ngal ani bok voin lama khan COVID-19 positive en koldam mi panga mi pa pathum le mi chia panni ta chu COVID care center atangin chu atir ani bok ani district hospital a hian chunet mangin sample sangkhat zanga som le pariat endik ani to rapid antigen test mangin sample sangli zaruk som ko le pakua endik ani to bok heng endik atang te hian tundin huna hian positive case zan hi som nga le panga mu chu ani to enkol tam to hi mi zan hi som le pasari an oma tuna hian enkol lai mi som thum le pariat mi pa som hi pakhat le mi chia som le pasari anom meka heng mi te hi covid care center ada ania an fisel na din mun vilreng ania ngai to manom lawani tichuan tuna quarantine din mun hetiang hi ani medical quarter sa hian mi som thum le pakhat anom meka tourist lot sa hian mi som le pakhat omin PWDIB a hian mi pakua anom mek boka kan soit ong khan covid care center a hian mi som thum le pariat enkol mek anni heng bak a hian in lama in khung sang home quarantine kan ti akha mi somsari le pathum tuna hian mek ani tichuan covid-19 sileng mek awanga Longtlai district chunga khungsan hun mangmek te hi mi za samruk le panni anni ole windia hian nimin lama LADC MDC kanin thanna kan THLIRLET anga ten vote lak dan te po athayang anga ron tarlan kan tum don ani Facebook te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo he sak turin ron len che ani Lai autonomous district council a sarkar thar din turin nimin jingdar sari atang khan mi puiten tuang takin vote an thaka LADC a hian polling station za som le pakhat omin bialom zong bial som ni panga a mi puiten vote an thak ani Shripuileng kara mi puiten him taka vote an thak theinan VLTF lamchuan polling station sangsanga vote thak tur mi puiten omzenei zoka vote an thak theinan vote thak hun dar bithia an siama electoral rola serial number ang zonga vote thak hun bi siam sak anom line veng le kot thler in thendan ang zonga vote thak hun bi duang anom nual boka abikin kum upalam te chu jing lama vote hi thak tir ani deuh vek ani Sri Lanka in thang kan yawangin election branch lam ruam hanain polling booth le a che vel chu pressure sprayer manga sanitizer akha to ka thiang hlim thin ania vote thak tur te manatan han sanitizer chop vek ani bok ani mun then khata mi pui in hlata om chu ngai pui mo ani lain mun then khata chuan vote thak tur mi pui pung khom an tama wangin
tu anga mi pui in control har sa deu ni in alanga anol puya chutin VLTF te ruam man na ero kan ngai pe mo tlang hle ni in alang lemina MDC election a hian longtai west BL tu MLA pusingun lian chunga chuan a vote nei na longtai bazar south a vote athaka longtai east BL tu MLA pu h biak zawa point vote nei na lungtiana vote athak bok anni ba ka hian kumu palam le damlo vote thak anom nuala heng hian in thangram kan ni awanga vote nei te hlut zia le vote thak pui mo zia atar lang ni in alang kumina hian kan in khan a thil thin che tlak tak pakhat oma chu central uele soi tu ten longkai kho pui chung polling station an tlo chuak veka VLTF te malak na anen pui kha ani hi Sri Lanka ra vote thak VLTF te ruam man na za zulzia vote thak kan ya wangin central uele soi tu te hian har satna an nei lo tele VLTF te ruam man na mi pui ten kan zom thaim ti anen fi ani bera central uele soi tu te chuan har satna omlova VLTF te ruam man na mi pui ten an zom awang le central uele le VLTF te tho ho na thatak mu theya lo lang chu lomam ti in lom thu soi na thu chu hial an siam bok ani vote thak hi nemin tlai dar li khan khar ania hriat thei china vote thei hun dar bituk pel anom hriat ani lowa tuang takin hun bituka vote an thak fel thei vek ni in alang ani darli pel nu hian in khanna boi pi tu ten an pi tur an ti zo nuwa in khanna man ruate DC office a strong room a da turin pan pui hal sel ania polling party te hian tukin jinglam khan longtlai an thlen kim man ni in an thlen kim man ni in alanga in khanna vote la te hi karle thole ni December ni riat khian chiar ani don ani vote chiar hi longtlai a cable pani Skynet le KT Vision te baka zonet chuan life in ape chuak don ani MLF party hian hen khana hian sitom zong somni panga anchu kim veka BJP in bial som pasari a anchua INC in bial som palia anchua anni baka hian independent candidate som le paruk anom bok ani LADC hian vote nei mi pa singni sanga chathum somnga le pani le meichia singni sangruk za le pali anoma anwa in vote nei zong hi singa sang khazali somnga le paruk anom ani to he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo na saktorin karon ngen che ani Nimina Lai Autonomous District Council in Thanpui na ya vote thak na man ruata chu him takin longtlai Thanpui vek ani to in Thanpui nei to fil file mo nom berchum ni in asiat ani LADC ya sarkar thar din turami puiten twa taka nimin lama vote an thak nuwa in khanna boi pi tu te chuan vote thak na man EVM te chu longtlai DC office panpui ngal ania polling station za som pakhata EVM te chu token jing darnga khan DC office thlen kim pui ni in December ni riata vote siar ma jong chu ven himna khau tak noya pindan om khau strong room a ta that mek ani nimina LADC in Thanpui ne khan apum pui vote nei singa sang khazali somnga paruka vote la hi singli sang thum le somruk ania heba ka hian postal ballot a vote la zariat le pani aum boka postal ballot manga vote thak dil hi zariat somnga le pakhat omin mi somli le pakuate postal ballot chu ngai chan mek ania ti hian in Thanpui ne khan vote la hi zazela somriat le panga point som ni le pali ani postal ballot telovin vote tlak thatna ber polling station hi chamdur P2 ni in vote la zong song hi zazela som ko le pariat point som thum le paruk ania vote tlak siat na ber polling station chu paithar ni in zazela somruk le panga point somli le paruk ani vote tlak thatna ber constituency hi vote zazela som ko le pathum point somre le pani tlak na Sakailui MDC constituency ni in vote tlak siat na ber constituency hi longtlai thi MDC constituency ania heta hian vote zazela somsari pani point somli le pariat ata ani
ติจวนให้เตียงเฮียนปุ่มปุยข้าหันคายคอมโดนไปละ constituency อมจัดที่สมนิเลปังอันนี้MDC จูจัดจูตู้จัดที่สมสริเลปันนี้อันนี้มาละมากันปวนตองขัน MNF อินสมนิเลปังBJP อินสมเลปัสริ INC อินสมเลปลี Independent สมเลปรุกอันนี้ polling station อมจัดที่จะสมเลปขัดอันนี้vote ในส่งที่สิงหาสังขจลีสมงาปรุกอันนี้มีป่าสิ่งที่สังหาจะทุ่มสมงาเลปันนี้อันนี้ลายน์ไม่เชื่อสิ่งที่สารุกจะเลปลีอันนี้ไม่เชื่อ vote ในที่อันต่ำสอกอันนี้ vote ละส่งที่สิ่งที่สังทุ่มเลสมรุกอันนี้มีป่า vote ละส่งที่สิ่งที่สังขจะทุ่มเลปกัวนี้ไม่เชื่อ vote ละที่สิ่งที่สังกัดจะสริสมนิเลปขัดอันนี้ที่จวนวอตลาจัดที่จัดเจละสมเรียดปฐุมพอยน์สมรุกเลปริยัดอันนี้postal ballotวอตลาจัดจะเรียดเลปันนี้มีป่าจารุกสมที่ปฐุมเลไม่เชื่อจะสมสริเลปกัวอันนี้ที่จวนเฮอินขณะเฮียน home quarantine ไล่เตะวอต postal ballotมังขากตีอันนี้สุดท้ายวอดลาจูจันนี้สมเรียดเลยปรุกนี้มีป่าจะสมงาประคัดเลยไม่เชื่อจะสมทุ่มเลยปังอันนี้ที่ชวน election duty สวกตูร์เต้น postal ballot วอดันขากฮีจังอาเลยสมปรุกอันนี้มีป่าจะลีสมสริปันนี้เลยไม่เชื่อสมลีเลยปลีอันนี้ postal ballot เนี่ยนะวอดลาเบลคอมซาตฮีสิ่งที่สังทุ่มจะเรียกสมรุกเลยปันนี้อันนี้postal ballotเนี่ยนะปุ่มปุยvote ระจัดปาร์เซนฮีจะเจละสมเรียกเลยปังpoint สมนิเลปลีอันนี้ vote ลักทับนับเบอร์ polling station ฮีจำดูปีทรูอันนี้98.36% อัตรา vote ลักเชียดนับเบอร์ polling station ไปทาร์นี้65.46% อัตราอันนี้ postal ballot เชียร์เตล่า vote ลักเชียดนับเบอร์ฮี electric van จูนี้ vote กระจัดจะเจละสมรุกปรุก point สมทุ่มเลปรุกอันนี้ vote ลักชัดนับเบอร์ constituency ฮี20สกายลุย MDC constituency อันนี้93.82% อัตรา vote ลักเชียดนับเบอร์ constituency ฮี15ลงไกลที่ MDC constituency นี้ 72.48% อัตราอันนี้ที่เฮียน LADC MDC อินขันจู vote ขากเละ postal ballot ขากเตตินอินขันน้ำมันรัวเตอันคิมอันนี้น่าตัวรังอาไปฟิลอันนี้ตาเฮียง vote กาส่งเตฮีโทเลนี่เฮียนลงใต้ DC complex และ BNR GSK hall อาเตเชียร์อันนี้โดนอันนี้เฮวอตลาเชียร์น่าเฮียนมีปุ๋ยเตกัลอัตุลเลวนะตั้มตะกอมเทียสิเลงก็วางฟิล์มคุรุตะกาเจ็ดอังไอหุ่นไลอันนี้วางิน District Election Officer Dr. Andrew H. Van Laldikarว่ามันอินลมาเอ็นไทตูรินทีวีไลฟ์เปกชัวอันนี้โดนนะส่วนส่วน DC Office ในมีปุ๋ยเตปุ่งคอมเราตูรินกันนี่นะอัฐยังอินละมาเฮวอตเชียร์ฮีเราเทียร์ตูรินกันนี่อันนี้